رادیوی دنگی گلدبن شنوندن و چند رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجا ایرو ده هیچله 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 14 لآمده 16 کدارن هجا منوچه نوا روژه پیشکش بکن دم آزادی رو برابویه هپگی گود دو لشکرین داگیرکر هاتن جزا کرن چپرک هات امها کرن ناوند راگاندن و چاپمنی هپگی درباره چالاکی انگریل و ایریشن دولت ترک ده داخوینی در لگوری و لحریما متینا گریلیان پنج چله لقاده گری ارته بچک انگران ده چپرین دجمندان چپرک امها کرن در پل چپرک خستن لحریما روجاوه زاپه شهیده لجی گریلیان لگری جودی و آمدیه هفته چله چار چالاکی کرن یک جوان جالیه جستاری و پیکات چالاکی کمین لگری جودی بچک انگران پیکات چپر دجمن در پار گریلانی جاسر جل همان قد بچک انگران چالاکی کرن لبو تفگر دجمن سکناندن لگری آمدی جی گریلان همان روژه بچک انگران چالاکی لدارخستن تفگر دجمن راوساندن ده چالاکی نیف اوتوماتیک ده گریلان لگری آمدی در پلکپچه دجمن دان که هول ددا ریچه که کپچه در پار هشتونه هیچله جی گریلان لگری جودی و آمدی سه چالاکی کرن لورج یک جوان جالی جاسری و پیکات گریلان هشته چله لگری جودی بچک انگران لدجمندان تفگراوان سکناندن دی چالاکی سابوتاج دجی لگری جودی گریلان نهشت دجمن بر بچه پرین شر و بچه تفگراوان راوستاندن هیجا سرج لگری آمدی بچالاکی سگوانی نهشتن دجمن بکوین چپرین شر نهیچله لگری ارته گریلان بچک گران دجمندان تفگراوان راوستاندن لحرما خاکور کیجی گریلان پنجه چله لگری کورته بچک انگران چالاکی لدار قسن دو داگیرکر جزا گرن درباره ایریشن دولت آتک دجی هپگی وها گود نهیچله لقاده برخوادنه سیدایل زاپه چپرین برخوادنه چار جرام به درونین بمبار کردی هفتو هشتی چله لقاده برخوادنه اگری جودی یا لروجاوی زاپه شهید دلیل چپرین شهر جاره که به تقامنین قدخه کردی و دو جران به درونین بمبار کردی هاتن بمبار کردن هر وها هفت هشتو نهی چله متینا قادن سر متینا شلازه بشیلی چار جران خاکور که آوالولانه سنینه گیره شهید شریف پنج جران روژاوی زاپه شهید دلیل گیره بهار دو جران لگیره دولا میران جاره که بگیشتی 12 جران به بالا فریشر هاتن بوم بکرین زاپ روژاوی زاپه شهید دلیل متینا خاکور که جی بطوپان هاتن تو باران گرین شرمان جیرو طالبه افرانو لفن آلا سر بلنده کردستان آزاد چقدر مشهورنده بله گودارین هجا لبرگیرتی که Kürkçüleri bank hatekirin daxwazên girtiyan daxwazên gelê Kurdin. Xizmên girtiyan li ber kampusa girtîgeha Kürkçüler a Edenê bank li wezareta dadê û spîtiyê kirin ku daxwazên girtiyên di greva birşîbûnê de tavilê bicihbînin. Li Edenê yek ji 6 bajarên ku çalakiya nûbet adeletî lê ye, xizm û malbatan di rûja sû heştana çalakiya xwe ya nûbetê de li pêşiya kampusa girtîgeha Kürkçüler li daxistin. Bidehan endam û rêveberên saziyên Kurd û malbat tevî barana zêde li pêşiya girtîgehê daxuyanî dan. Di daxuyanî de hate gotin di çarçove kampanê ji bo rêbera bo azadî ji bo pirsgirêka Kurd çareseriyê siyasî de li 106 girtîgehan çalakiya grêva birçîbûnê de dume. Dijî li İmraliyê vekê sepana dermirovî hate pênasekirin û hate gotin daxwazên girtiyên siyasî di heman demê de daxwazên gelê Kurd in. Bank li Wezareta Dadê û Komîteya Pêşîlêgirtina İşkenceya Ewropayê (CPT) hate kirin ku hêk
greva birçîbûnê neketiye qunaqekî xeternak. Daxwazên girtiyan bên bi cihanê. Sonra dönüşümsüz açlık grevine evrilecek. Siyasi tutsakların bu talebi aynı zamanda Kürt halkının da talebidir. Bu çerçevede 6 ilde Tuhayder ve Barış annelerinin öncülüğünde adalet nöbetleri sürdürülmektedir. Bir an önce daha vahim sonuçlara evrilmeden Gudarên hêja wesaytê ringiya ku girtî tê de bûn li ferqînê wergeriya 10 kes birîndar bûn. Li navçe ferqîna Amedê wesaytê ringê ku girtî hukûmxwar tê de bûn wergeriya. Ji ber qezayê girtî hukûmxwar û leşker di nav de 10 kes birîndar bûn. Hata zanîn ku wesayt ji kontrolê derketiye û paşê jî li barîyeran ketiye. Kesên birîndar rakin nexweşxaneyên cudeyên Amedê hate zanîn wesaytê ringiya behsa wê tê kirin angu behsa xeberê ji girtîgeha hejmar sisiya tîpa li a Maltepeya Stenbolê girtî hukûmxwar ve diguhez girtîgeha tîpa te a xelata Bitlisê derbarê bûyerê de ji bilî vê nûçê tu agahî neketin destê me. Pelegerîlê yêja serê amara Ciwanro şehîdên Komkuja Parîsê bi bîranê got em ê her roj sekna hevalan bijîn em ê çûla wan jî dijmin helînin. قتلعما یکیمین و دویمین پاریس شخص اول سرا و اول اوین ده براسچه پروستانه که سیستم پرگل کپیتالیزم در برابو بو و شخص هر دو حواله ده براسچه نیت پرگل قتلعما گله که دانشاندن قتلعما کرداد دانشاندن ده اساس ده شهادت اول سرا اول فیدان و اول لیلا تنه نه شهادت سه اول میجن بون شخص اول سرا ده تفگره جن و پاش که هات هدف گرد بلافبونا ما دناف گلان ده هستن اپویه که دناف گلان ده دهات بلاف کرن اف هست هات هدف گرتن و ام باورن که شهادت هر سه حوالا شهادت حوال اوین حوال میر و حوال عبدالرحمن بوان را راستی شهادت وان حوالان و هدف گرتنا وان حوالان تننیم بو هدف گرتنا ما حمو جنن کرد و حمو جوانن کرد بو ده اساس ده شهادت جنا امینی بیده قتل عام حوال سرا نوکرنا وی بو نوجن کرنا قتل عام حوال سرا ایرو بو و طول هلدانا وی که بو zaten fikr و فلسفه ربر آب و جن جیان آزادی هر نتوی که بزمانوی به هستوی و بدلوی ده هتاب کرن و ایرو تکوشین بلاوه هر چارپارچه کردستان روشلات ناوین و دنیا کریه جهر نتوی که هر انسانی که تلیه خورد که و به اشارت سرکفتنه دبجه جن جیان آزادی اف نشان داده که فکر و فلسفه ربرتی چقدر گردونی بویه و نای سینور دار کرن نای پیشی نای لینای گرتن اف راستی داده نشاندن ام سوزا خود دوباره نوت کن ام هر سال دوی روزه ده هم تنه هر کلیه ساله و هر روزه ساله ام حوالا بیر بینن و سکنه حوالا ام جیانی بکن و ام کارمن طولوان جدجمن بستنه بله شهیدین پاریسی لنونرتی هدپیا هولری جهاتن ببیرانین شهیدین کمکوجا پاریسی ده سال بیر شهادت خواده لنونرتی هدپیا لهولری هاتن بیرانین گلک استبلی مراسم بیرانین بون پشتی رزگرتنی لسر جانو تکوشنا سیجنه شورشگر سینویزون هاته پیشاندان ده همان مراسمه ده شهیدین کمکوجا دویم آپاریسی انداما کنسیر براکجه که اوین گوی هنرمند میرپرور ولاد پاریز عبدالرحمن قزل جهاتن بیرانین گودرن هجاوهن کمپانین اوروپیش بر کیمیاباران حلب چورن دادگه کرن آنگو دارزاندن کماله قربانین کیمیاباران حلب چه ایرو لآواهی خواه جوینا چاپامنی پکانی اندام تیما پاریزرین دوسیا دادگه کرنا کمپانین چکین کیمیوی هاوکار حامد آخوی وها گود محمو بلگین یاسای لسر کیمیاباران حلب چه دانا دادگه تنه هنک دوکومنتمانه اوجی راپورین بیزیشکیا بریندار و شهیدانه امیوان جی رادستی دادگه هم بکن پاریزر هاوکار حمید دیار کر که نها 12 کمپانیا و کسیت منک و هفکاری رژیما بازی کرنه و چکین کیمیوی دانوان اف کمپانیا دواهیین اوروپینه فرانسا آلمانیا و ایتالیا لوان کمپانیا خودی دردکبن لی کمپانین امریکی آسی و افریقی جهنه سروک کماله قربانین کیمیاباران حلب چه لقمان عبدالقادر جگود
ام مزگینی دادن که دوسیا دادگاه کرنه هاتنه قبول کرن و کمپانیا ویورن دادگاه کرن رونشتنه یکمین و دانزده آداره ای سال ده بینه کرن. لقمان عبدالقادر هری داوی داخواست کرد که کسی روزانه سردانا کمالیان وان دکن بلگین خواه رادست دیوان بکن دا که حتی روزا دادگاه کرنه آمده بن. هر کسی بلگه شیدین خواه نینه و مافیوی دیگلی کرنه ده تونه بن. بلدن پارتی روزا روزنامه‌وان خودی لرومت خودار دکبن پیروز کرد. جگری هفسروکی گشتی پارتی و کیفی و دموکراسی آگلان دم پارتی بابونیه دهچله روزا روزنامه‌وان انتخاباتن داخوینی نیویسکی وشاند. داخوینی دهات گوتن روزا روزنامه‌وان انتخاباتن لحمو روزنامه‌وان کیتکار این کجبو حقیقت تدکوشن و دویره ده بردیل ددن پیروز به. داخوینی دهات دیاکرین کود روزا ایرو دل ترکیه روزا روزنامه‌وان انتخاباتن و گوهری روزا روزنامه‌وان ناهلن خباتین خوابکن این بیکارتین هشتن تنه بنچافکرین او گرتن. بدومداری هاته گوتن هبونا روزنامه‌وان لپای حقیقته هیوی آزادی و دموکراسی یا لترکیه. دهیچله روزا روزنامه‌وان انتخاباتن لتوایی روزنامه‌وان توی زختان خودی لرومت روزنامه‌وانی دردکبن پیروز به. دولت ایران 2 سال و 8 ماه جزا ده هنرمند مهدی یراحی. پارێزەرە هنرمند مهدی یراحی راگەاند کو دادگەیەکی ایران 2 سال و 8 ماه جزای گرتیگەی لە هنرمند بڕیە. هنرمند مهدی سترانێک ji بۆ پشتگیریya serhildana jin jiyan azadî beriya çend hefteyan ji bo salvegera jîna emînî derxestiye. Dozgerê Giştî Tehranê biryara destgirkirina Yeraḥî derxist bû îdia kiribû ku stran li dijî qanûnê عرف و اخلاق جواکا اسلامیه لی دوره به کفالت جتمها 2023 سربست هات بو بردم. پرزرا زهرا مناوی لسر حساب خوی اکسی اشکره کرد که دادگاه 2 سال و 8 ماه جزای گرتیگه لمهدی یراحی بریه. لیدری که زاروک یک خاطر رواندن خواندکار دبستان آمدهی 16 سالی کوناوی به تامنای گوتن سکه 2 ساعت ایواری دل نافچه دیرکا مردین آنکو دیرکا چای مازی جهیلا خزمین خواه هات رواندن کمیسیون محافظ زاروکان آباری و مردین تکلار بویره به دوزگری را هفدیتن کرد شبو دیتنا زاروک خباتن لیگرین دست بگیر. شانده تفگر آزادی لگه سروک انجمن دادبری عراقی جویا 2 شانده تفگر آزادی لبغدای سردانا سروک انجمن بلند آدادبری عراقی فایق زیدان کرد. شانده جی هف سروک گشتی تارا حسین برپرسی دستی دیپلوماسی جمعه کریم و برپرسی اوفیس تفگر آزادی بغدا حسین کرکوکی پیکات. هر دو آلیان د جیبینه دل سر بم پیکینن یاسیین کو جالی دستلادارین باشه کردستان و تلکرن بم پیکرین لدیجی آزادی خوازان تفگر آزادی چالاکوان و تباهی بشین جدای آخوینه. حتی گوتن یک جمیجارن دجیبینه ده هاتی آخفتن جی روشا ماموستیان بو که حکومت باشور موچه نوان ناده. هر واحد دیار کنه که بحثا بم پیکرین دولت آترک آداگر کرد آل سر خاکا عراقی جی هاتی کرن و بکارنه چکین کیمیوی هاتی سکناندن. سروک انجمن بلند آدادبری عراقی فایق زیدان گود تفگر آزادی پارتی که دستوریه و دکاره لهر دور عراق و باشور کردستان کارین خواه بکن. هر بم پیکرینک لهمبری اندامین تفگر آزادی و کارین و کریارک نس نیاساییه اونای قبول کرد. بله بنوجه که خنگین ام بلتناها بردوام بکن لپراوین یونانستان کشته کوچبران نوقی آوه بود 2 کسان شانه خوش دستان. لگوری پولیسین اولهیا پراوین یونانستان کشته که کوچبران آج ترکی بریکتیه جبر بای خورد آنگو باهوزه درکتیه پراوا آیگوس گیورگیوس آل روشلاتی میدیلیه. خاط زانین 18 کوچبران خواگهاندن پراوه و لنزی که پراوه جی 2 کس خاطنه دیتن. لگوری کوچبران دکشتی ده 6 کس هبونه. رایداران راگاند کو خباتن لیگرین اینجبو 16 کسین وندا دوام دیکن. حتی راگاندن کو لیونانستان جبر نباشبون شارد و مرجن هوایی رویتیا بحر حاتی قدخه کرن و کشتین دوری این اولکاری پراوه
nekarin xabatin lêgerînê bikin. Grava Midilî weke gravên din ên li rojhilatê Behra Egeyî ji bo koçberan deriyê ku xwe bigînin welatên Ewropa. Bi alîkariya Frontexa ku sînorên dervên Ewropa diparêze û tevî operasyonên rizgarkirînên yên Yunanistanê jî her sal gelek koçber di rêwîtiya behran de jiyana xwe ji dest didin. Belê Tehranê nasname êrişkarekî êrişa li Kirmanê eşkere kir. Wezîrê Karê Hundir ê Îranê Ahmed Wahidî nasname êrişkarê xwekûş ê êrişa li bajarê Kirmanê eşkere kir. Li gorî Ajansa Îrna ya Îranê Ahmed Wahidî di civînekê çapamenê de gotiye yek ji êrişkaran Tacîk e û îhtimal heye yên din jî wisa be. Wahidî wiha doman. Nek ji kesên têkiliya wan bi êrişan re heye hate girtin. Çeteyên Daişê beriya çend rojan ragihandibû ku wan êrîş pêkaniye li gorî daneyên dawîn tê êrişê de